Ah, bonne année, ma famille Akiba. Euh, Bibo savait mon oui, à mon bibo ze oui, un des psychologues, psychologues quand. Et de bibo bo éconé mon oui. Donc, avant mais une, bo c'est bon me la so. Bon bec en bon neva, bo tuan, bo savana, bitie mama yon, et mama de. Da bibo tia fo d'or, à mon, mais mon écran d'abord, un bon au Bangam. Ana em bula na anyep ana fo em bula na ka jezam ga baman a baman fo donc emo bi dans tie maman kobo mo me mena mon bo se ezo me belen anon kobo ba bo baso ba ano kobo bazona o no modosi modoka o no ayonsi ayonka donc maman se mate bi tie emo wi école kambina abesieva ane on wata bongo sokwa bongo zbauti ma mote e bia kumikina ma masa mote mozang bia kum bi tia fo maman a volé bovo mais maintenant yon bito bien no tawaka na bia volé bovo et on bia ki bia ina bodona manda mo bien e bodo ba kon bien kon e manya kita so emoidi be na ba volo biki bia fus et on te bia vola bon donc maman ça m'a été ma esikolo kan bi wi a monsieur emoi na yon bet tuan be na siman ngam da bele jam ngam bo abele jam fa bene ya volo ata to na la ne bo da bele kimbo mais mena abibo famille bonne mon dama botu mo nya kama atabe bo vo donc esikolo kan na bia buda sikolo wa na bon basso bodo basso batuban ba voilà na baben voilà donc bisum mandama bien moyen kembo boda kan aso boda bulu fum aso boda fa bulu mona aso bik be volo bo voilà ve ayon da yeka osubi voilà moda c'est que abo mona kan tam emo wi me mena bo se ba tie na zamon ko balo na flasina belang maternelle bazona ngon ko owen mon bonne fa aller à où donc c'est quoi le can c'est quoi le bela so ma min ko bi mo yo mon boda bela be nya le de mo boso ai na bo e mama ai na bo mo fuma ai na to e bia buta bongo so ba ye o zambo a bizi bongo so ba di o zambo a on bingo san même ne be so no ya bin nguma yo donc maman se mate be mo si kole kan andi bingo sabe ya na zama andi bingo sabe o min som andi bingo sabe la mo lam ya bivo kas ya azibet tane bo amo bin lam bi bot de oui oui de be maman se mate be ye mo bon na mon mo da na to comme ça voilà donc maman se mate mo betia école kan kala ve e bodo moyon ona atan ba ye bia ba Akiba. Akiba. Bana abondi bon moi c'est ça ba kuma ETF et maman ba et moi c'est ça azuna tie mama yon mbote no so sikolo e kanva et on te bia c'est ça bi ne ezambi no bo na e mama mata zang e mama me que fa avant osu vamos se mati meti mo sa kuma eso no so mais on so na bitena mama ya yon mama ya abado na mo de mon kan ina tamne men indana yonje et soit inwa yonje vont ça maman se mati be ma sikolo kan avala ve bon bay na yemana binganyin ya fa na be sa baba banganyin fa donc maman se mati be ko bana sikolo kan mi kon ya bien mi bion